وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وقال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. جميل. العنوان: عمل خير من مسألة. Prijevodu: rad je bolji od traženja. Mesele, danas to koji su našem jeziku smo kao mesela. Nastalo od riječi, od glagola se'ele jeselu, sualen, pitati nešto, tražiti nešto. Tražiti ili pitati. U ovom slučaju, znači, mesela je tražnja. Tražiš nešto. Znači da je rad bolji od traženja od ljudi ili pitanja ljudi. Amelun khairun min mes'alati. Al-amalu ni'matun min ni'amillahi. Al-amalu ni'matun min ni'amillahi. Ni'matun mufrad. Wa ni'am jam'. العمل نعمة من نعم الله. كلمة النعم هي جمع كلمة النعمة. نعمة واحدة والنعم جمع هذه الكلمة. ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. فقد znači šta? Izgubiti. Fekade znači izgubiti. Bi sebebi meradin au gajrihi. Zbog bolesti ili zbog nečeg drugog. Glagol koji smo napisali tabli fekade jefkidu. Jefkidu. Izgubiti. Bi sebebi meradin au gajrihi. Wa ma'a zalike. I pored toga. I uz to. I sa tim. Može se prevesti na način. Znači. Fa ba'du nasi la yuhibbuna al-amala. Neki ljudi. Ba'du nas neki ljudi. Dio ljudi, bukvalno neki ljudi. La yuhibbuna al-amala. Ne vole posao. وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ. يَعْتَمِدُ znači osloniti se. U smislu kad se čovjek u životu svom osloni na nekoga. Kao su danas slučaj da ovi mladići od 40 godina što ne rade, on se osloni na babu. Ovi mali od 30 godina, djeca mala 20, on se isto još uz babu. Znači, ja'tamidu ala abihi. Ja'tamidu ala abihi. Wa ja'tamiduna ala gajrihim. I uvijek sa životu oslanja na nekog drugog. Ev yetesawwaluna fi turuq. Tesawwala yetesawwalu prositi. Tesawwala yetesawwalu prositi. Turuk je množina od riječi tariq. Put. Prose po putu, na putevima. Kala Rasulu sallallahu alaihi wa sallame ma akala ahadun ta'aman. Ma akala ahadun ta'aman. Nije, bukvalno prevodimo, jeo niko hranu kattu nikada. Nikako. Kattu, ovo kattu, znači nikako ili nikada. Bolju hajran min an ya'kula min amali yadihi. Bolju hranu, nikad niko nije jeo bolju hranu od insana koji jede od rada svojih, zarade svojih ruku. Min amali yadihi. To je najbolja hrana koju insan može da jedi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi. وأن نبي الله داود
kana ya'kulu min amali yadihi. I poslanik, vjerovjesnik, nebije vjerovjesnik, Allahu vjerovjesnik Davud, alejhiselam, kana ya'kulu min amali yadihi. Jeo je od zarade svojih ruku. Jeo je od zarade svojih ruku. Wa qala sallallahu alejhi ve selleme: la an ya'khudha ahadukum hablahu. Ya'khud, znači ahada ya'khudu uzeti. La an ya'khudha ili an ya'khudha da uzme. An ya'khudha ili la an ista stvar. An ya'khudha da neko uzme od vas hablahu. Šta je habl? Uže ili konopac. Uže ili konopac. Lan ya'khudha ahadukum, jeli? Hablahu, svoj konopac. Thumma yaghdu. Gada yaghdu. Znači, ode, porani. Ode. Ila al-jabal. Ode na brdo. Thumma yaghdu ila al-jabal. Ode na brdo. فيحتطب احتطب يحتطب. Šta to znači? To je riječ jedna koja je prije korištena, danas je to rijetkost. U hadisu se stari spominje, znači u osnovi hammaletel hatab. Šta je hatab? Drva. Ihtatab ovdje skuplja drva. Al-hatab su drva. A hammalet al-hatab je ona koja nosi. Hammale je ona koja nosi drva. Hatab. To su drva. Kaže, fejahtatibe. Thumma yaghdu ila al-jabal. Fejahtatib. Ode na brdo da skuplja drva. Prije nije bilo kod pa drva. No, odeš ti skupiš naramak drva i prodaš ta naramak drva ljudima. Može se vatru. Jer nema tu pusni drva. Ne možeš otići negdje na brdo i nakupiti tog drveća i doneti ljudima i to prodati. Bolje. Kako se koristi termin? Pita, koji skupljaju vaše kakvi? Ne, isti ste termin koriste, ali danas to koliko ne radi. Razumiješ, danas to niko ne radi, da ode da skuplja drva pa prodaje. Danas ljudi dušije uzme drva. Znači ovo je bilo ono, ovdje čovjek nabere drva, da kajem tako ono. Baš ono bukvalno, nabere drva. Jahtatib. Dobro. Fejabija, pa proda. To što je skupio, znači drva. Fejakule, pa jede od toga. Ovo je tasaddaka i udijeli od toga. Tasaddaka je tasaddaku udijeliti i udijeli od toga. Hayrun lehu min an yas'ala nas. To mu je bolje nego da pita ljude i da traži od ljudi, znači. Muhammed alejhi selam hoće da kaže, znači da ovi poslovi koji su ovako, da kažem, mizerni i teški na jedan način, da čovjek ode na brdo i skuplja drva i da se dođe i proda to i da muči se pravo, Muhammed sam kaže, sve ti je to bolje i hajednije za tebe nego da odeš i kažeš nekom daj mi 10 maraka, da ću dati 10 maraka. Ovo je više Allahu draže da čovjek, znači, od svojih ruku nešto zaradi. Još ćemo pročitati ovaj dio teksta. Al-amalu ni'matun min ni'ami Allahi ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها بسبب مرض أو غيره. Mi vidimo kolika je blagodat posao. Kad čovjek ima posao. I može sebi zaraditi. I može porodici donijeti što je treba. A kako je teško kad čovjek nema posla. Život postane puno teži. I to je blagodat da insan ima posao, pogotovo danas u našem vremenu koje mi živimo. وَلَا يَعْرِفُ هَذِهِ النِّعْمَةَ إِلَّا مَنْ فَقَدَهَا. Ne zna to blagodat osim ako je izgubio. Imao je pa izgubio. بِسَبَبِ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يُحِبُّونَ الْعَمَلَ. I pored toga što je to jedna blagodat, neki ljudi ne vole posao. وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ. I oslanjaju se na druge ljude. أو يتسولون في الطرق. Ili prose po ulicama. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. Niko nikada nije jeo bolju hranu
od hrane koju čovjek jede, a zaradio ju je svojim rukama. Kaže, وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ i Allahu vjerovjesnik Davud, alaihi salam, kan ya'kulu min amali yadihi. Jeo je od rada svojih ruku, iz zarade svojih ruku. وقال صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم حبله, da neko od vas uzme svoje uže, konopac, ثم يغدو إلى الجبل, zatim ode na brdo, فيحتطب, pa skupi drva, فيبيع, pa proda, فيأكل, pa jede, ويتصدق, i udijeli, kaže poslanik sallam, خير له من أن يسأل الناس, bolje mu je nego da traži od ljudi. I muslimani su primjenjivali ova pravila poslanika, ali je sada u prvim generacijama posebno. A najviše su to primjenjivali učenjaci, koji su uvijek željeli da budu neovisni. I zato znamo da Imam Ebu Hanife bio trgovac. Drugi učenjaci su radili određene zanate, bavio se nečim, da bi imao prihode i da bi mogao da govori istinu. Da ne dolazi u neugodnu situaciju da mu vladar daje pare i da onda mora reći što se vladaru sviđa. To su primjenjivali od davnina i nikada ashabi nisu voljeli da pitaju ljude. Da traže od ljudi. Čak i hedije nisu voljeli puno da primaju. Uvijek su željeli da rade svojih ruku. Mi znamo događaje Abdurrahman ibn Auf kad došao u Medinu, kada mu je ashab ponudio pomoć, on rekao dulleni ale suq. Dulleni, delle, dullu, delil, uputi me na pijacu. Trguje, da zaradi sam sebi. Neće da uzme. Samo 10 me gdje pijaca, to je me dovoljno. Ja ću ostalo se sam odraditi. Čovjek trgovac. Znači, sam treba mjesto gdje se trguje. Tako da nisu voljeli ni te hedije, ni ostale stvari, su voljeli da zarade sami svojim radom. Idemo dalje. Prešli smo još jedan dio teksta. Zato vas molim da pažljivo slušate.